nongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Reka duhera amakuru yacu muri Cape Verde. Cape Verde rikomeje kwitegura match n'u Rwanda, akaba rero ubuyobozi bwo mu mupira w'amaguru mu gihugu cya Cape Verde bumaze gukonfirma yuko match iri ku isaha 9 zo muri Cape Verde, match ikaza ari ku isaha 12 z'i Kigali. Hanyuma ikindi bakonfirmye nuko nta mufana uzitabira ku kibuga kubera ikibazo cya coronavirus COVID-19. Akaba rero abemerewe kuza kuri iyi match nkuko bashyizeho liste n'abayobozi b'umupira w'amaguru muri Cape Verde, n'abayobozi b'igihugu, n'abapolisi b'igihugu, ni Croix Rouge, n'abanyamakuru, abapompier ndetse n'abazari muri organisation y'uriya mukino w'u Rwanda na Cape Verde. Nta kindi na kimwe rero, match ikaba igomba kubera kuri Stade National y'Ipraia hariya muri Cape Verde. Afrika rero ntago ijya yiburira hano. South Africa imaze kumvikana na Sao Tome Principe gukina match ebyiri zombi muri South Africa. Ati bigenze bite? South Africa yagomba kubakira match banza, match retour bakayikinira Sao Tome Principe, ariko kubera South Africa yihagaze inakaze irababwiye ati kubera ikibazo cyo kwirinda coronavirus COVID-19 mukinire match zose idiribane hano, twebwe turaboroheza indege izibafashte ibazane hano izana batahane kuri 16, turabarihira hoteli kuva ku minsi yose muzagerera hano muri iki gihugu cya South Africa kugenda butashye. Akaba rero ikipe ya Sao Tome Principe irabyemeye, akaba South Africa match ebyiri kuri 13 na 16 zose zirabereye Durban South Africa. Hago bari ngitsinda rimwe na South Africa, ubwo se umva match itayirangije koko umuntu yakwishyura hoteli ntakurangize koko. Izindi match zimuriwe amadeplacement CAF yamaze gushyira hanze ni Libya igomba gukina na Guinea, bazakina mu gihugu cya Misiri. Hanyuma Central Africa na Maroc match igomba kubera Douala, match yo kwishyura ya Central Africa igomba kuyakira, ntabwo izakirira Ibangi, izakirira Douala. Hanyuma match yindi ni Uganda igomba gukina n'ikipe ya Sudani y'Amajyepfo, kwa ko Sudani y'Amajyepfo rero bana nawe urabizi ukuntu ibintu bihagaze. Akaba rero kurongobo match ya Uganda na Sudani y'Amajyepfo imwe izabera Kampala, indi ikabera i Nairobi kabisa, nayo bamaze kuyidelokaliza. Yes, Maroc reno tuyizamukaho kabisa, kafite amakuru meza cyane rero yamaze kugarura Adel Talabti kabisa, akamaze kugaruka mu ikipe y'igihugu ya Maroc. Mutoza rero Walid Halilovic, mutoza rero akamaze kumuhamagara, ndetse na za ntwaro ze zindi zikaze zose yamaze kuzahamagara, harimo Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi, Youssef El Nesri, Youssef El Arabi n'abandi benshi cyane kabisa bamaze kumanuka muri iyi kipe rero ya Maroc. Hanyuma uwubura gusa ni Muniri El Haddadi usigaje rero kurangizanya na FIFA kugira ngo azemererwe gukina ikipe y'igihugu ya Maroc. Christian Sengi umutoza w'ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa akafite match ikomeye cyane rero ebyiri agomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Angola. Akaba rero umutoza yamaze guhamagara intwaro kabisa za hatari: Cedric Bakambu, Gaël Kakuta, Ngonda Muzinga, Jose Mpoku, Merive Bope, bose akamaze kugaruka mu ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa. Rero ikayamaze guhamagara abakinyi ishyiraho n'abareserve 8 nkuko bireba hangaha. Hanyuma match ya mbere rero bazakina n'ikipe ya Angola akaza ku 14 z'uku kwezi rero bazakinira i Kinshasa, entre-temps kuri 17 bahita bakinira i Rwanda. Ni munsi wa gatatu n'umunsi wa kane rero ikipe ya Kongo Kinshasa nk'ibisa ko ifite amanota 2 yonyine gusa muri iri tsinda, imerewe nabi cyane. Côte d'Ivoire ikaba imaze guhamagara rero umutoza Patrice Baumel, akamaze gukira hanze abakinyi bagomba kwitabira match ebyiri n'ikipe ya Madagascar. Iyi Côte d'Ivoire itangiye gukomera cyane kurushaho. Uzwihamagaye Sébastien Haller rutayizamu w'ikipe West Ham mu gihugu cy'Ubwongereza, bakaba bamuhamagaye rero nawe n'umunya Côte d'Ivoire. Hanyuma bahamagaye babasore bose: Jonathan Koji asigaye akina muri Qatar mu ikipe ya Al Grafa, harimo Wifizaha, Gilvinho yagarutse mu ikipe y'igihugu, Nicolas Pepe arahari cyane. Uyu musore Jean Daniel Akupa Kupro muri Lazio Rome ejo yakinaga Champions League. Frank ameze neza cyane kabisa. Abakinyi bose Côte d'Ivoire abastari gusa ikamaze kubahamagara rero, ndetse na Eric Bayo wa Man United nawe yamaze kumanuka mu kibuga. Akaba n'umuzamu Sylvain Bon ikipe ya TP Mazembe yamagaye abastari bose bakomeye kuri match ebyiri bafitanye n'ikipe ya Madagascar. Barabizi ko atari match zoroshye habe na gato. Umutoza Didier Deschamps umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abafaransa akamaze guhamagara abakinyi bagomba kwitabira match afite 3 ziri imbere muri ukwezi kwa 11. Arakira kuri Sendeni ikipe y'igihugu ya Finland mu mukino wa gicuti, akurikizaho match agomba kugira Lisbonne gukina n'ikipe ya Portugal toroshye. Hanyuma nyuma hakazakina n'ikipe y'abavandimwe ya Sweden kabisa kuri Sendeni. Ni match rero ahamagaye abakinyi bose. Hanyuma bwa mbere rero ahamagaye Marcus Thuram ndetse Paul Pogba nawe yamaze kugaruka mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa. UEFA ikamaze gushyira abakinyi 3 bagomba gutoranwa mu mukinyi w'icyumweru wa Champions League, harimo Alassane Plea w'ikipe ya Borussia Mönchengladbach, akaza kandi umusore Diego Jota w'ikipe ya Liverpool, akaza Erling Braut Haaland w'ikipe ya Dortmund, ndetse na Youssef El Nesri utazamu w'ikipe ya Sevilla mu gihugu cya Espagne.
tukivuga Champions League Edouard Mendy ni mugoroba ya keeping a clean sheet kabisa gatandatu mu ikipe ya Chelsea muri match indwi zose akinira Chelsea. Rero uyu mugabo yitwaye neza cyane kabisa kuri iyi match basinze ikipe rene ibitego 3 ku busa muzamu ni hatari. Hanyuma ibintu byaherukaga mu mwaka 2010 nibwo Chelsea yaheruka kugenda match 5 zikurikiranye itinjije igitego kabisa. Kare Chelsea ikaze cyane. Chelsea tukivuga yo na Rennes ni mugoroba bakaba bateye penalty mu byukuri umusore Darbel yahawe ikarita y'umutuku. Rero hawe ikarita ya kabiri muhondo kuri penalty y'amaherere mu byukuri akaba UEFA. Rero Alexander Seferin yamaze kwandikira ubuyobozi bwa FIFA bwa Infantino ababwira yuko bagomba kureba uburyo baregera kabisa iri tegeko rikaba flexible ku bintu bijyanye no gukora ku mipira yakoze ku ntoki muri sifa de reparation. Akaba rero Seferin yamaze kwandikira FIFA kabisa ababwira ati ibintu ntago bisanzwe yabereye kuri match ya Chelsea. Rero mu byukuri penalty yatanzwe mu byukuri yavugisha abantu benshi cyane amagambo ku buryo mu Bufaransa ntago bayemera ahantu hose nta n'umuntu n'umwe yemerera nanjye sinyemera by the way nta nayihakanye guhera ni mugoroba kuko umupira wa dabaye deflected inshuro 3 bawuteye ukora ku kirenge uzamukira ku kuguru kwa mtipo ukora ku kuboko nonse kuko yagushyira agukura hose ajya kina nta maboko afite bajye bayazirika satana byababaje abantu kabisa. UEFA rero ikaba yandikiye FIFA ibabwira ati mugomba kureba uburyo mwiga kuri iri tegeko kabisa mukarivugurura cyane. Twizamutse n'andi makuru ari kugenda zamuka. William Saliba akaba ari umusore w'ikipe ya Arsenal tayari. Uyu nguyu rero akaba Mikel Arteta amufite muri plan kabisa ku buryo muri kwezi kwa mbere agiye kumusubiza mu ikipe ya Saint-Etienne Motiza mu gihe cy'amezi 6 affaire à suivre. Mohamed Neni kuri ikipe Arsenal agiye kongera amasezerano mu byukuri nyuma yuko ari kugenda yitwara neza cyane. Kylian Mbappe akaba atari bugaragare kuri match Paris Saint-Germain ifite n'ikipe ya Rennes kuri wa gatandatu. RMC niyo yasizanze iyo nkuru mu gihe hano mubareba neza cyane kabisa uyu mugabo bamwita Fabinho Tavares mu murebe. Uyu mugabo rero akamaze kugaruka mu myitozo rwose kuri Melwood. Rero yahereye ku munsi w'ejo wo kwa gatatu akora imyitozo ameze neza cyane mu gihe Nike yamaze gukira hanze rero umupira bagiye gukina mu cyashya rero wa Premier League bazakina muri iyi Iver igiye kuza. Pochettino bikaba bivuga ko Man United yaba yamuhamagaye ku bijyanye no kureba ko yasimbura Ole Gunnar Solskjaer kabisa. Ni ibinyamakuru bikomeje kugenda bishyira hanze iyo nkuru rero mu Manchester Evening News ivuga ko Pochettino United yaba yamukontakse ku bijyanye no kuba yasimbura Ole Gunnar Solskjaer mu gihe yakirukanwa. Reka rero dusoreze kuri abakinnyi 10 bahabwa amafaranga menshi cyane kabisa ku bijyanye no kwamamaza amakampani bamamariza bo bwabo ku giti cyabo. Ku mwanya wa 10 hari Mo Salah buriya wa Liverpool amugabo ko mureba yambikwa na Adidas ikabimuha miliyoni 3 z'amayero ku mwaka. Ku mwanya wa 9 hakari Marco Verratti nuko mureba wa Paris Saint-Germain ya Nike muha miliyoni 3 nawe ku mwaka ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 hari Paul Pogba uyu mugabo mureba nawe muri Man United yigendesha kuri ahindura imisatsi miliyoni 4 ku mwaka razirya ziva muri Adidas. Hanyuma afata miliyoni 4 z'amayero yitwa Antoine Griezmann yambikwa na Puma. Hanyuma hakaza Gareth Bale na Adidas ye imuha miliyoni 4 n'igice ku mwanya wa 6. Mwanya wa 5 hariho Balotelli nubwo yipfusha n'abameze n'aba ariko Puma imuha miliyoni 5 n'igice ku mwaka. Balotelli wana arya amafaranga kurusha abakinyi bashize hano baba bakubita ibitego amanywa nijoro ariko we abari mu mafuti gusa. Mwanya wa 4 akaba hari Kylian Mbappe na Nike ye miliyoni 15,200 ku mwaka. Cristiano Ronaldo ku mwanya wa 3 miliyoni 16,300 ku mwaka Nike. Hanyuma Messi Adidas mukubita miliyoni 20 ku mwaka. Puma ejo ndi yasinyishije kontara itabaho kabisa Neymar miliyoni 25 z'amayero ku mwaka niyo mafaranga Neymar afata. Bameze neza cyane. Hanyuma reka dusoreze kuri abatoza 10 bahembwa menshi cyane mu gihugu cy'Ubwongereza sezo ya 2020-2021 rero sezo turimo. Pep ni uhembwa amafaranga menshi cyane miliyoni 20 z'amapound ku mwaka niyo Man City muha. Jurgen Klopp afata 15 wa Liverpool, Jose Mourinho wa Tottenham afata 15, 11,500 wa Everton Ancelotti, 8 Marcel Bielsa wa Leeds. Hanyuma Ole Gunnar Solskjaer afata 7 n'igice Man United. Hamoso umugabo Ralph Hasenhuttl ibintu nk'ibyo byose Southampton afata 6. Akaza kandi Mikel Arteta ku mwanya wa 8 afata 5, anganya na Frank Lampard ufata 5 ndetse na Brendan Rodgers ufata 5 w'ikipe ya Leicester City. Les amis ibe byiza cyane rero Imana ibarinde.